whakamaha, o ia maunga, o ia awa, o ia waka. Tēnei te mea tēnei ka koutou, nau mai haramai. Nau mai haramai, ki tēnei o tātou marae, ko te rohe, te akitai, te wai ohua. Tainui waka. Nā mihi kia koutou, ko wai tēnei tani whae e tūnei. Taupiri te maunga, waikato te awa. Waikato te iwi tainui te waka. Martin Cooper tōku ingoa, noko nei ahau. Noko nei ahau. Koe te tehi mema o te puari o te marae. Nau mai haramai. Kia whakamohi o ai tātou. Ka huri au ki te reo tuarua. Good morning everyone and welcome to your marae, our marae. We're just going to get ready to pōwhiri fellas on. But just want to say it's good having you fellas here. I know a lot of you were here last year and you fellas had your fellas conference. I'm Martin Cooper, I'm the Board of Trustee of the marae. I take care of all the marae facilities. So once again welcome and we're happy to have you here to have your fellas conference. Okay, so this the kawa here is Tainui, so it's tū mai tū atu. The local hapu here, well, Tamaki Makaurau, there's 19 hapu. But over here, our main one is Akitai, te wai ohua. That's the main, our main hapu here. And so, as you know, we fly the King's flag. So this is a kingitanga marae. And ko te kingitanga, ko tātou te kingitanga. So nā mai haramai, nā mai haramai. So that's all I need to tell you. Anything else, Pauroto? Oh, he's having another one over there. Kapai? Okay, so we must be good to go then. Okay, kia ora. Kia ora.